Zio tiêu tu mi sum ni pariat ban na ka sign upa laldu oma cm anti khiau mai zan khata zio tiêu tu mi sum ni pariat ban na ka sign ti thu pulal du oma cm chuan Chawngkhum Presbyterian ko khanin kho ma asoi he thu hi Christian nun takna ti asarman na asoi chuania heng zio tiêu tu mi sum ni pariat ban na sign te hi appointment lem mangalak le qualification certificate lem hanga zio tiêu tu na thok an ni thu asoi tel heng zio tiêu tu ban tak mi thun ka thei chu khotlang lai ko fana mi thun hem ngai tak tak an ni thu asoi zui bok nge nge ni a train to headmaster hill ni to te zio tiêu tu wa ri tak tak lo thok to ten ni thu soin freo ma ti thu po soi chuak hial ani lem lai deuh khan kan district train om long tla ya school education department at hill dik lo tak hai chuanin amo photo te poko tin a khrem ti kan khria cm ni lai hial point thiam lo changin an ha zom tak ban san tu kan na tok hial ani kha siha district noya school education department hi hetiang dik lo taka zio tiêu tu la na thok tu lak chung chang a hen chui kan dor me wangem le dik lo taka appointment impact te dik lo taka na heta inda te kanom venwal mai ngem tin educational qualification certificate lem hanga na thok tu ta lak te kan lo nei thok mai em ti te hing ai tua ti kal thui khop mai Christian ram missionary zon chuwa ma hian dik lo na hian engtia thu kin nge chung kai to engtia na sign nge min chim pil toang ti po hi khe thiam har le to ni takna nei sirawa kan Christian na min h na satwa kan pul phuk phuk tamai am ni ti theng theng hian ngai to na kalani hei kum za chuang Christian ni in Isor Christa zui tu kan lo ni ta kum thua chuan zio tiêu tu ni vek oma moi kan ni to kan soka ka ko kan upa de vek ho tu lu ber mai ni ma se dik na la fel na in huna chang lo le ya kan ro kan la khol pu ya dik na la kan om na tun din na om hlei thei do boka kan office phang dik lo na la fel lo na ten huna chang sang he ni ten na khria da ni hetiang khopa Christian kan so tong kai lo hian eng ma min thlan don lo ni te hina khria da ho kan ram a lo dam la thina chu kan kam pathian pe ke so Christa ro buinan dik lo na te fel lo na te la kan om lo de hi holin Isor Christa la mai panang te ni a he thu hian benga ver ha me ya ni e zio tiêu tu sum hi paret na zan khathil thua ban na sai na hi a video clip ka zonga thu soi khalai bik te kha kala ta ni kam hotal hot mai lai hian longai thalok teang kan tak lo niang sarkar a re ro te kan hanom dek deka kan tak lo zia ka mu chuak reng mai riom ka ti voi khachu manjan re deu to file som ni pariat thi ka do ka nan tiang ni zirtie tu som ni pariat te file ni appointment letter lem manga appoint certificate lem manga appoint tha ani athente surei takan lo thok to headmaster te pon lo ni to ni zan khata zirtie tu som ni pariat ban na order kan sign mai chu a rom ka ti khop mai chuang zinga chuan milar tak tak NGO wa ko khana roi tu ten telesin enga tinge pon lama hetia langsi hian chung ri la hian ti khre nei lo kan om le fake account te kan tia kan ngamani chuan mi i ba chon meng u mani in thuk ru chunga bi ru chunga fake account manga mi poi soi mai te ring tu omdan dik chu ani hau lo ani kan faten tribal scholarship alla thailo kan income in azir lo tribal scholarship deal ve thei kan ni lo ti in fereng chung sia rong bol tu an fate ta na tribal scholarship deal chin hi engzat nge omang ola khi mi tumma thiru soi ki nya a thokop mai lomina tak nanun ani top mai ni chung zinga chuanin khalai a zio tir tu ban chung chang a kha ma o ka chuak nge mai khangai thla ka chak ma bang ka ba hai le da ka ba muaw thu se ka ngai thla full pop nge nge tum lo de vin ka zon na lama se thovio maya tu se hi chu thiam a thol tu ka ni ngai tha to te hian kan ton son dan hin ani to maya than khatin min ngei tla tanga kan khria chun min soi chan min ngei lai mai kan tia than khatin ka momo ta kan ni tia alongai thak chuanin atu soi ngai rang pokha ka ban lok puye min siam that ka ngai ni a kon tia than khatin lem chang la ta khria chun thu soi lem chang mai thu thap pui soi ma poeng mani big lo ti boka thu soi hi thu soi tu nga poi monga dong song tu ti hi khria thiam ha ta ka ni chu wang chuanin a soi thu khop maya chu ti lai ro chuanin a soi mai ne lo ta ka tho ngai thil ola a oma zio tiêu tu sum ni pariat lai mai ban na chong chang chon chin thaka te pok khan tiang kha khalo ni tang kha mi thuma mi khan ni tang ti
mai bel tu te potang kha chung kan khe mai thei ani tun tu mai hianin thil lang pakhat wan ti lon lok ru chu berele MC a atlinga MLA atling chho boka chumi chung chang chu MC hem by election ngai ta kon tia anhai question mark kon ta ta ni kan chiang lok nga he berele ni ya ai zo municipal corporation ward a som le pakwana aniam ki roman number hi ka buai thul train councilor berel van ne sang chu MLA ta na than tin ani ta ka wa na ai o tur than ani don ward number som pakwa hian ul kulikon tlang nuam beng thar sai khamak on meidum le lim en te huam mel thum meidum ta kan ti MC chom berel van ne sangin MLA ni dora kan omna thot tiam nuwa an UDMP he department hena MC wa som pakwa ne hi ro thot thena UDMP department in GAD a thlenin GAD hian state election commission a thlen vele ni SEC chom by election tan hian phalang halin April somni prosan hela somni pli khan aizol DC najok kumar chuan DC conference hall a MC by election tan hian draft electoral rolls atlang za draft MC electoral roll at tanga alandan chuan ward number som pakwa hian vote sang singka sangthum de soi som pani anom avatam ve draft electoral roll tlang za net thaka avangin by election nei huna lat lutuk to lo okin ania SEC in than hun tu puang dona an puan hun tu ka khria tala ni lawa MC ho tu chuan ma sin somni pakha sang hela somni pani thita zon zo sang zo la gal te bial wat to ko all thu po UDMPA department an thlen to ni ala in than kan ma chon la non in than don hin be an na sa thina he in than by election ni zo kang chu athik ta mai in be na sa ta ka on omlengen ka khalo le atop nan he chiang realin deng real hi lung leila ma hin la thok mi alo me an van nei la me kumin chu hunda an thona sat to te lul nen tom nan chiang o nimin ni somni pasoi April sang hila somni pleasing dar ni vera ro sur la real line khozol district chunga company tol puile van kala de chene in chungeng ma za da deng chia tol pui khwai hian mi in somni pli vel le van kala in somni pasoi vel real hila deng chia ni khriat ani ya he chet na thleng hi khriat vel khozol bo sap gela dal kol thuat chun chia tok te chom dol dan tu ngai tu ngal ni zan khan tol pui khwa SDCE Eliza el sang atir ngalin chia tok te chom dol lai lok atan silprin sem chuang ngal ania tukin khan chia tok te trom pui tu hian van kalam pan le chia tok ten hena hian silprin an pele ngal tol pui le van kal khwa chen ne in chung chia tam tak he village level disaster management committee kai khwena thom that ngal ania khozol bo sap chon real line in chunga ti chet hi verification report milin state disaster response fund atong in tun ka tampuina pek hal tu mani tho soi tampuina pek hal va 20 hi anin chuan na khane tun so ka hian tampuina pek hal va thu hi ti hian ron an tampuina pe don zo ka ne tun ka chunga tampuina pek hal tum thon kam se a thalam pang he tu thazel mai in ti mu zel kon se ti khani ola khathi jong ko tun thuma kan kon ti chu te chu ni ai bank ti va zong le ti te pom tu ngai la video dang agani mula zeranga video pakata thil tam tak ti tlo hi a cho cho ka mama thuina topic pathum pali vel hi chu tok vi veng ka khia du tok phodang o